Halo, Molim. jeste dali oglas u novine? Molim? Jeste li vi dali oglas u novine? Zašto? Za kasu i za poker aparat. Jesam. Je li to poker kasa zajedno ili odvojeno? Može i posebno. Može posebno znači. A koliko košta kasa, recite mi? Sad ću ti zvati ako si zainteresovan u gazda. Zainteresovan sam, nisam. Jesi ja? Jesam. Jesi ja? Da. Dobro. Maso. Da, Alo, dobar dan. dobar dan. Vi, Povodom oglasa za kasu zovete? da, da. E pa to vam je Unis kasa digitalna. Je li nova? Jeste. A poker aparat? Poker aparat je star jedno 3-4 mjeseca tako. Nije polomljen niđe, ne? Ne. Znači, isto dosta novi, jel? Da. E, koliko košta to zajedno, recite mi? Zajedno. E, Pa poker aparat je 800 maraka, a kasa 600. kasa 600, znači to je 1400 ukupno, jel? Jeste zajedno. Ja sam to da kupim, ja sad da vas pitam, Da. imate li vi ženu? Ženu, da. Mogu li ja poker aparat ženi na glavu da ugradim, a kasu na guzicu? Čuješ? E. Možeš da popušiš kurac. Ti si bezobrazan? Jesi čuo? Čuješ? Jebem ti mater usta. Ne morate. Jesi čuo? Vidi, ja te fino pitam za ženu, Čuješ? kaži. A đubre jedno da se nađemo negdje, a? Hoćemo li? A? Nisi ja đubre, ja sam drugo. Što si ti? Crnogorac, jel? Da jesam Crnogora. To ti je isti kurac. Nije, boga mi. Jebem ti mater.